Ku mugoroba wo kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo umuyobozi wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yitwa Kaja Kallas yatangaje ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi wamaze guhagarika imikoranire warufitanye n'u Rwanda mu bya gisirikare ndetse n'umutekano. Uyu mugore yavuze ko mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ngo banzuye ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo muri Kongo kandi amasezerano y'uyu muryango warufitanye n'u Rwanda akongera gusuzumwa. Umva uko uyu mugore yabibwiye itangazamakuru. Congo. So this situation is very grave and it's on the brink of a regional conflict. Yagize ati ibibazo bigeze ahakomeye kandi biri hafi guteza intambara y'akarere. Uyu Kallas yavuze ko yakomeje agira ati ubusugire bw'igihugu ntibugomba kugibwaho impaka haba Kongo cyangwa muri Ukraine. Ati amasezerano y'umuryango w'abibumbye abagomba gukurikizwa hose. Gusa ariko nanone ku ruhande rw'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bari babanje kutumvikana kubita bafatira ibihano u Rwanda kubera kurushinja guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakavuga ko ahubwo umuryango w'ubumwe bw'uburayi ugomba kubanza gusuzuma byimbitse amasezerano uheruka kugirana n'u Rwanda mu rwego rwo kuganira ku kibazo cy'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byatangajwe n'uhagarariye uyu muryango w'ubumwe bw'uburayi mu bya diplomasi Kaja Kallas wa mugore nababwiye haruguru. Gusa uyu muryango wavuze ko nanone ngo utiteguye gukurikiza urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda, ahubwo ko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'uyu muryango w'ubumwe bw'uburayi ngo bafashe umwanzuro wa politike wo gutekereza ibihano bishoboka bitewe n'ukuntu ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Iri tangazo ry'ibi bihano ubumwe bw'uburayi bwafatiye u Rwanda rikaba rije nyuma y'ibyumweru bike inyeshyamba za M23 bavuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda zifashe ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu mpera za Mutarama mbere y'uko rero zinjira no mu mujyi wa Goma ndetse zikaba zaramaze no gufata umujyi wa Bukavu n'ibindi bice byegereye uwo mujyi. Reka noneho turebere hamwe ubundi aya masezerano y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi wahagaritse ubundi yari amasezerano ateye ati. Aya masezerano u Rwanda rwagiranye n'uyu muryango yiswe Memorandum of Understanding yasinywe hagati y'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'u Rwanda muri Gashyantare y'umwaka ushize. Aya masezerano ni mu bwoko bwa Global Gateway. Iyi ikaba ari gahunda y'ishoramari rya miliyari 300 z'amayero. Ayo akaba ari inkunga umuryango w'ubumwe bw'uburayi uha ibihugu bitandukanye hagamijwe kugabanya kwishingikiriza ku Bushinwa, umubanyi ukomeye cyane mu bukungu ku rwego mpuzamahanga. Ubushinwa burakomeye nk'uko twese tubizi. Ikinyamakuru Ero News kivuga ko u Rwanda rwahawe arenga miliyoni 900 z'amayero muri aya masezerano yitwa Global Gateway. Uwari ushinzwe ubufatanye mu masezerano mpuzamahanga y'ubumwe bw'uburayi icyo gihe yavuze ko ayo masezerano azatuma habaho uburyo burambye bugaragara kandi bwizewe. Muri aya masezerano kandi yemeza ko u Rwanda ngo ari igihugu gikomeye mu bucukuzi bwa tantalum ndetse ngo rukaba runatunganya icyuma cya tin, tungsten, zahabu na niobium. Ibyo ubanza ari ubwoko bw'amabuye y'agaciro ndatekereza. Aya masezerano rero agaragaza ko mu Rwanda rufite ubushobozi bwo gucukura lithium ikoreshwa muri batiri z'imodoka z'amashanyarazi hamwe n'ibikoresho by'ingenzi byo mu bwoko bwa rare earths. Ibyo nabyo gubanza ari ibikoresho. Ikinyamakuru Ero News kivuga ko cyasabye komisiyo y'ubumwe bw'uburayi ibisobanuro birambuye ku isesengura ry'aya masezerano ariko kikavuga ko nta gisubizo uyu muryango wigeze uha iki gitangazamakuru. Nubwo ariko aya masezerano maze kubabwira haruguru ngo atari yatangira gushyirwa mu bikorwa nk'uko ikinyamakuru Ero News kibitangaza, umuvuduko wo kuyahagarika wiyongereye nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zifashe ibice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhera muri Mutarama y'uyu mwaka. Iki kinyamakuru Ero News ari nacyo dushingiyeho iyi nkuru kiravuga ko ngo uyu mutwe wa M23 wamaze gufata ahantu ngo hari ubucukuzi ahakungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo zahabu, coltan, tin, tantalum n'ayandi mabuye y'agaciro y'ingenzi akoreshwa cyane cyane n'ibi bihugu bitunganye za modoka nababwiye n'amabatiri ajya mu modoka nk'uko nabibabwiye haruguru. Ibyo rero nibyo bashingiraho bavuga ko ngo kuba nk'uko nabibabwiye u Rwanda rukungahaye cyane mu kohereza hanze y'amabuye y'agaciro nababwiye haruguru, ngo basanze ngo urebye ubutaka bw'u Rwanda uko buteye budashobora kugira amabuye y'agaciro menshi nk'ayo bwohereza mu mahanga. Uwo wabivuze yitwa Guillaume de Briere wo mu kigo cya IPIS, ni ikigo cyo mu Bubiligi ngo gikora ubushakashatsi mu karere. Aherutse rero kubwira Ero News ko ino mvano yo kuba u Rwanda rukomeje gufatirwa ibihano kuko
kuko ngo umutwe wa M23 rushyigikiye ukomeje kwigarurira ibice byinshi kandi bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibyo turabikesha iki gitangazamakuru cya Euronews. Iyi ngingo ya Karas rero wa mugore twabwiye haruguru ushinzwe komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi agaragaza ko ibi bihano bizatuma uburyo uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi witwaraga ku Rwanda buhinduka, cyane ko u Rwanda ngo rwari umufatanyabikorwa mwiza w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse abayobozi b'Uburayi bakaba bari inshuti n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame cyangwa bagenderaniraga. Byongeye kandi ngo umuryango w'ubumwe bw'Uburayi unashyigikiye cyane gahunda y'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique guhangana n'ibitero by'iterabwoba muri Cabo Delgado, aho nko mu gukinga umwaka ushize uyu muryango wanatanze miliyoni 20 z'amayero binyuze muri gahunda ya European Peace Facility. Ibyo rero byose bikaba bishobora gusubira inyuma umubano wari uhari hagati y'u Rwanda ndetse n'uyu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ukaba wazamo agatotsi. Abo rero bakaba bagaragazaga uburyo u Rwanda rwari rubanye n'umuryango w'ubumwe, ariko impungenge zikaba zazamutse ko nyuma yo gufatirwa ibi bihano mu bya gisirikare ndetse n'umutekano uyu mubano ushobora kuzamo agatotsi byanze bikunze. Reka nkwibutse gukanda subscribe, inkuru zo ziracyakomeje, turakomeza kugenda tuzibagezaho 5 kuri 5. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ubundi ukajya ubona n'izindi nyinshi kandi ku gihe.